تنها لفه دره چی دیگه تودکاری هنه که قلای بکشمه وانا متریب چنن و متری جا بکن بعسینن و بکن دمس و مدمسی جا حضر زتانه بکن و کنگی دست بکر؟ والله حفتاق بیه هفته که اون تری دچنن اریم تکن تکن دمس واحدا ها چی چیکر؟ حتی ما دم شکر ما باستیخ شکر ما بنی شکر جن هاوشون ده ونه چی شکل دیسته همان تشتم؟ عینی داگش ناوه زیتر چی قصر ازی و هیون؟ راز گلک هنه شهر کی شهر پرچه مریم کرالاmış کردی مثلا yani ne وای gündeme اون جو کدرینه؟ biz kuraş yerin kuraş yer Türkiye'de aşağı ucak kurmancı kura haram. کردیه و بسی ما var باشه از خوازم هنه يكون بحثا زحمتي وی کاری بکن زحمتي وی هنه تنه mesela em sejara dajun اری ام دبرن و ام چارپین جای درمانی آری کی علاج اکرمی کو مشی گرم ندخن و یعنی تبي زحمتي گلک هي کنگی دست بدی که افکار؟ مثلا کاری وی انا رواب کبم جود بک بده تکبم ماها آداری امی ببرن دپی برینیر جام مر بدن دپی مردان ایجار امی بپیچن دپی پیچان ایجا امی علاج بکن و جامی علاج را حتی نجا بخورنی ون کنگی دست به چکرنا یعنی کمکرنا تری دیگه حسابی ما یعنی ای ولاتی ما مهک باج داره اری و یعنی ای چی گیجی و اونوچ اکی ای خودی وی وگو ما اف راست کری کری خودی وی رزیل کدرینه نلگوند نلگوند herhalde Diyarbakır'ın kalkına nizam. Şu harbi Kore'ne ne cemen yani. او ناچونو ناین herhalde. Çetkün yani o perika hazır khoz yani peşin digrine. اون ساله به چخاصی کری مثلا وک وی پرچه وی رزی و چخاص کری دایه Valla me dura peş milyara dayı. Eri. هاتنا وی چخاص جبوا Abi hacim quruşi me budu quruşa baş. O ne bu qayni quruş ki mesel ki tamam. Au zeter. اون zarar dikin yanna Valla gerek emnek. Gör esnafi gerek emnek. Eri. Am ne esnaf ne bibik. باشن هاون دمسه و باستقي وقتاون چه دکن اون دفروش نه Difroş hem difroş. اون کیلو دمسه انجی کیلو باستقي چخاصیه Valla bastı dura 1 milyoni bazdavan der. Adımse 25 hatta 35 der. Gör dezge temiz. Eri var başka. چاوا دمسا وی درته ناسین یعنی سا نافدار خوشه Amerdim dengedim samerdim. Yani çevrede bölge dedim samerdim denge. اون چاوا چتکن دمسه اون چی دخنافده مثلا تشتاکو تشتا ببوره تشتاکو دمسام مردین خوش دکه و نافدار دکه چیه گلو Vali axiye. Axavi rezar elleşili. نخو تعمد دری ویا دیار دکه Tabii. Tamati diyardık. ای وقتاون دمسه چتکن اون چی دخنافده Avji mayavi heye. Avji her ji tuney mesela. Dve topral xaravi Kore heye. La avgör heye. Lhetivan heye. Di şevrame de birgu heye. چیه او مایا Ev mayavi tahta axam tkolun. وديga معسرين. Jam belki bekeni am davin kevdi. Burada kavi mayalamıştık. او دنافده من یاندر دخن Ne susmuştu ki. Susmuştu ki sonra da ben dertxin çiti bilmeyeceğim dertxin derjine. De haber binidit. او قسنا و کی دیت شک نکوینا Adım sev çıkardım sev. Satırtın. ای باشه گلیک سپاس مالیا و قوت بج Kim sabır Ahmedi baba. قوت بج دره خودش وارد خیراتنه سرچاوراتنه. ناف خیره ده بگلیک سپاس نوید بخیر نویم حسن خود خیری بود الحمد لله. حوالی حسن قوت بج دره و ام دخوازن تو هنه کی بحثا کار مالی خوب کی يقول كارما عولي امانات دبرن ام دايق دبيشن واتري قلت يا عمي تري جيكن عمي جاب دمسكن عمي باستيكن عمي بنيكن کاری و حیا چند رو جماعین ها كارما درس رجا ماي يلو حفتا كم سنه يلو تام حفت رجا ماي مسر يلو رجا حشتا عمي بقدين بخير ومي خلاص چاوا ای سال تری باش کرده بو یانا والله عيسى پر باش بو يعني مالا خدي هوا عيسى سوبر بو باشه پر باشه و چقاس باستیق و دمس چکن والله هما حق تهرا مالي خو عم تشيدكن زين عم نفروش زاد زاد باستيك دمسه ماي دمسه ام تفروش اون دمسه چقاس دفروش والله كيلو 25 سيه او دبجن دمسه واندر خوش راسته دمسه فلا دوغالكش يعني Türkiye katkı mı adedna emetünene geç yani bir organik yani. اون درمان مرمان لینا که نفسال رزان نا عم تشكي لينا عم ساجة عم باخما يكونوا خلاص بدرة
نهاون بوك بخمون تشج الميوادكن والله باخم ام اوتي ام دبرن ام كشي اجا مرددن دوزانه ام داوي كي اجا ام جود دكن او دبير ام كشي ام دبيچن كشي يعني ام سيشا جوتا ام لدخني يعني او ببوره او بيچاندنا كنت بيجن چي اون چه دبيچن مثلا ابانا ام اوتي ام دبرن حواله اجا اجبياوي ام جه امادكن انا ki şifrapê mezin bi şifrapê mezin bi vanas bi salek diş bo salek dinî yani pejane نها اوكي نها فكري خويا ديك باشا وند فكرني اج خوره بده mesela avay madvelat kod kiril de leji alya çünkü tuzani ija ote acib ya kod bakım ija bir gider babe bana tuzani اساس جبكو خنو بكن وساد aynen aynı var aynı rastı وقتكم مثلا صالك ونبرن وشد بصالات تريد ده saladın usayeden bana ناقر زيده ميو ازلغا خوان داتك يعني حقيقه خوان دات كان دو سايد باش بفوق بري شو خاص لي بنري وخاص شي تريد ده راس افاليجا اي وري يعني يلو ام انا تشيك شو فيلا ضعيف ديالي ام يالي دا مسترن çünkü vera ne sağlam vera akhavi ne sağlam ve verimli ve hakki verimsiz yani ija bakma cemlekin çena bitri çend razi ve hene lugun valla razeme ama tozane bir peş paşa razeme elvedayı وچند مالن ام چند مالن ام جي شش حد مالن ابي من بري منن ابي مدنيه يعني تراوا مالبات ادكه ترى ما بولد كام دفروشن جي يباشا ويدا مي قوات بيجوره ماليا اواتم سر چاوارات سپاس كم شور تماشاوان ایجا گرام میل نوار زاد دومه نهاجدایی که شیرین لجمعه من میکروفون خود رژیو بکن کاوچ مره بشه مرحبا شتره سرجعوا سرجعوی تنیج چوای باشم نویت بخیر شريفة دایکا شریفه تو چند سالی بستهم لو دم جدا حشتين صار حشتين يك هشته تو خیانا که اوقاسات و جوانتر خیادی ماشاءالله جدره به نظر خودش در راضی ده خود ایمان ابتده سپاس مالیا باشم تو خوازن که تو بسا کاری خوب که تو کارو هم نفرزانه هم تريد چنین هم نفسي شيء دكين وهم قدمت كم باستيق يشي ما أذى ومعدانا جاي دكين چه جدیکن بعجانا فرنجي أريم جاي دكين مستودا جاي دكين هم جوزا جاي دكين نهاون ایرو تری کم دکن و نه پشتی و نه چه بکن ما بقدمس و بریا ایرو جی چه کردم سیان و نو دست بکن هم شيء دكين ما شيء كرياي خنگی و دست بکری واي يروح حتى عشرة چه قصید دومه وانا مرات خلاص مو خلاص یه داویه يا دايو تمام ببا و دم شکر و باستق شکر و کدی و چه شکر ما قلت مدام شكل ما باشين بس مع سرانه تاني دم سو باستق چه دکن صوصونه خلاص ایجا تو زحمتی نکشینه تو اشترى گرانای افکار نا من خشاكات ما اتكتم حكي مزعيبو خدنا بخاستي شهر خاستين ما گلی کی در باس بتون ها باشینه تو باش خوید که تو هوای تو هاتی ناف رضا در باسكري باشه باسكري باشه ام گلک سپاس که مالات آوا اتا باتر سر چاواراتين سر چاوت نه شقه خو خدي وستار بك خدي ماما محافظه بك ربي تمام وشوف من بس تماشاوان هجان نها املجیه کو تریلته عسراندنن لوی دره تریه کو جناورس هاتیه کوم کرن لوی دته عسراندن او پاشه دبدم سو باسته خو هر وکیدن مگو بلا کدا مجید ویکاری ده هبه از جدر کبم نه نه کی تری باسرین
Evel temaşevanên hejan hajî em hatin ser tifike li vê derê dayîk bastêqê çêdikin em ê mikrofonê xwe dirê jawab bikin ka di ewkek çawa di pêvajoyek çawa de derbas dibe heya ku dibe bastêq. Merheba ji were. مرحبا سر چاوا Navê te bixêr? ناویم حسیبه Dayîka hesîbê. Tu dikarî hinekî behsa karê xwe bike we çi kir we çawa kir û çend saeta pêreman heya ku ha wisa bû. والله بکی 3 ساعتين پیردمینه اما هر نقلی امی بینی شیرا خو بکلینن امی بکودینن و امی جهب دخل امی بینی في درامي بكلينن ومي جا ارباني خو پیدا کن ساعت کی من هب دخن ساعت کی جما شبگنی ساعت جام چارات گرینن Niha we çi xist nav wê şîreyê de? شیری ما اربان خسی Tenê arvan dikeve nav. هو اربان كبي Ji bo bastêqê ne wisa? ام تج مشتي زيدا ناخني Mesela ji bo satilek ew qas hûn çend kilo ervan dixin nav de? والله بلكي يعني 5-6 كيلو 10 كيلو كبي القوري امازن بيا وكل 10 كيلو Wisa hene li gor çavê xwe hûn ew dikin. القوري تعبي خدخني Zehmetî vî karî çawa ne? ولا زعمتي برزوره حياه ما دخو او ما دخو Em wê dixwin ew me dixwin ev ne diyar e? هري والله زعمتي بر Daha gelek zehmetî têkşandin rast me jî dît hinekî wisa me pêvajo şopan. Lê wexta ku hûn dixwin ez bêm ew zehmetî ji ber çava diçe ne? بلا ما در انا كم زعمتي بر بيو تشغا ناي برتعي مره Nayê ber çavê. E baş hûn tenê ji bo xwarina xwe çê dikin gelo yan ji bo firotinê jî çê dikin? بو فروتني شناك ولا يعني ام نكر قوات ما تني كسكتني ام تشد كش خو دارو ماروكي خو اميدي كي هبا ام يا ناس دوست هبا هكين كي دوان او E baş mala ava. E ji xaynî bastêqê hûn çî diçê dikin? ام دمسي تشيدك Bastêq û dims ew qas. يكي هابش خو بني تشيدك يعني يكي قارب يعني قواتا ويهب اردميا ويهب بني خو تشيد Hûn beniya ji çi çêdikin? Ji behîva çêdikin ji guza çêdikin? والله من جزات تشيدك اي بعيبا فرحسناك Behîv ne xweştirin ma. اي والله استاذ E baş em gelek spas kirin qewet bê ji te re. رحمل دي بافي وبي ودستي ويستاغبي خدي ماني Xalo qewet bê ji te re. Sahibi, spas û xêratin. Navxêrê de bi gelek spas. Em ê zêde dema te negirin ji bo ku karê te jî nîvco nemîne ama dixwazim ku pêşî piçekî xwe bide nas kirin. Kerem ki. Navê me Hecice Kîmê. Xêrabê kurê me. Balî navşa Mazîda em. Mazîda balî Mêrdînê. Em li Amedê sekin asil. Em tê vê diram ji bo ser mahsiratên bir. Em dimsa xwe çê dikin, bastêqa xwe çê dikin. Neda roja me bisekim me Diyarbekir jardin. Çend roja devam dike ev kar? Valla kar balî rez ê pir bi 10 ro 15 ro devam dike. Ême dora heftakê devam bike. E baş niha tirî û piştî ku tirî kom kir kê diesirînê tirî û bixwe diesirîn. Em jî di esîrên esarçî me jî hene. Bi peram çê dikin tabî ne bi xwe çê dikin kişî. Em karib em xwe çê dikin. û Xalo wayê dibe esarcî hezim û pera didin ê de. na ew birê ji xwe çêkî me ji ber çê nekirî. Ew tenê ji xwe re çêkir. Erê wî ji xwe çêkirî. Yê we hûn salê çi qas mesela bêjim ton ez bêjim çend ton tirî çewkî. Çê tunene ton çê nem nemikin. Dims ton ji bo ton ki en aşağıya 5 dolar raz hebe ku ton çê yoksa 5 ton çê nabidim. Wê demê hûn tenê ji bo xwarina xwe çê dikin. Nanam difroş ez edemem difroşun. Niha kiloa dimsê bi çi qasî te firotin? Valla salî çi sî pênca bû îsal qala 40 pênca dikin. Her tişbiha bû tebî li gor wê ew ê jî Dolar zêde bû zêdebûna dolara bandor li ser dimsê jî kirine. erê ya tu şit pirsê dibe dolar zêde bû ême ji dimseme dolar zêde bû. Xwe rez jî bi dolara te çandin dims dolara te çêkirine. Tamam he. Başa xalo gelek spas qewet bê ji te re. Baş be sağ be. Spas.
بله تماشاوان هجا باس کلیا و هات او کداوی حال داوی نهاجی لسر پاچا رجاندنه و اول و دلبرتا و دینن اول روزه که دلبرتا و بمینه و زواب به پاشجی ادی جستروان کنجاجه دکن و دکن قط و پاشه دخل مرحبا قوات بي مرحبا بخيراتن سر سدنا بخير دم قال لك سباس شو انا صابي قالك سباس بخيراتن وبو برنامج وجي امكو الي كار بفن امي قالك كيف خوش بفن والله انا علي كار برنامجي كيف خوش بخوسكم هنا كي كار كل فيدرتكن درباري وده هناك صحبت بكن بيواجو يا تشكرنا دم سه هناك بحساوي بكن جمره او تايبت من ديا دم سا شمره خيتشيه قالك صابن سباس وبخيراتن ديسا ام دبين ديروكا كرد كردستان دي رز و پس و تایبت شمرخ دمساوی بلی میلادی به 2000 سال و اوورده تره جا ارتوغلیا مروانیا و حتی روژه ما جباوه ما با پیره ما هاتنه افتکی دبارا چیایه ام دبین رز خملا چیای منن و جبلی ویجی دمس تایبەتیە کوێ هەیە ئاخا شەمرەخە تەوێ فۆسفاتە مخابن gelek pirsgirêkên hikûmetê ku derketine û tarîbata li tabiatê doğayê kirine û çîkirine gelek res xera bûn û hîn jî xera dibin em mînak bidin derdorê fosfata şemrexê nêvî malalber koçberkirinê ne û rezê wan deyî ew bereketa berê tê nemanin giş nexweşî dikevine em jêr dibên kufnik û çîkiyê tê ew veya jî ku xweza hatine tarîbat kirin ji ber vê em jî dibên ji bo ku ekolojika demokratîk civakekê bin û em bi kar bînin em axa xwe vedigerin û em dixwazin vê çanda xwe him aborî û him jî çanda xwe li ser piya bihêlin dimsa mazî da taybet şemrexê ku em bidin nasandin ji bilî wê em dixwazin kooperatif çê bibin biborin ha hewldanek heye ji bo kooperatif bûnê tu hewldan tune hêviyê me ji civakê sifîl hene ku alîkar bin û festîvala bê çêkirin û dimsa şemrexê bidin nasandin ku li dîroka dinyayê belabiyê ji Basrayê bigire heta Selanikê ku dimsa şemrex bela dibe û taybetiya wê me got fosfatê axa wê ye ji bilî wê jî havênê ku axa spî em jêr dibêjin ew jî taybetîka wê heye ji çarnekarê şemrexê û heta nêvê dêrikê û mêrdîn pêk ver taybetiya wê axeyê ez vê bibêjim û adettir em dibêjin ku hinek kes ji bo sextekariyê berjewendiyê xwe dimsa texlît derdixin û ser navê şemrex de dimsa şemrex tê firotin însan pir godar bin yek bi yek kesêk nenas bin neceribînin û bi kar neynin hêviya me heye ji bilî rehetiye tiyê zêdetir kanserojenên û glîkozin dimsê piyasê kes pê baweriya xwe neyne em dibêjin dimsa şemrex ji sîrozê
ji dil ji bêxûnbûniyê û gelek nexweşa jî bijîsk tavsiye dikin dibe ku hûn gerek demsê vexwin taybetmendiya wî ji bo tenduristiya însan gelek balkêşi merika. Baş xalo em çawa dimsta şemrexê û dimsê ku te got texlîtê wê ne ji hevdû nas bikin. Cudakirina naskirinê pir zehmet e. Herkes dibe demsa şemrex bes ne kesê nas bin û baweriya xwe pê neynin danûstinê pê nekin ji bo tenduristiya wan zêdetir kanserojenin nexweşiyê pêçê dikin. û li piyasê jî gelek erzan e 5 milyon 10 milyon 15 milyon şiyar bin her kesê me pê nexapin nebêjin dimsa şemrex. Baş xalo gelek spas ji bo va hişyariyê we û van agahiyê ku me re parve bikirin qewet pêşwin.